এই সংক্ৰান্তত এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ আলোচনা হৈছিলে আৰু উৎসাহমূলক বহু ধৰণৰ বক্তব্য বিশিষ্ট লোকসকলে প্ৰদান কৰিলে আৰু তাৰ জৰিয়তে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভৱিষ্যৎকালত বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ হতাশাগ্ৰস্ত বা মানসিক চাপৰ যিটো এটা প্ৰভাৱ সেই প্ৰভাৱৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণে পৰিত্ৰাণ পাব বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। आज गोरेश्वर ओसी ने गोरेश्वर कॉलेज के साथ मिलकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम बुलाया, फाइट अगेंस्ट द डिप्रेशन एंड फॉर द मेंटल हेल्थ। इस प्रोग्राम के तहत में हमने आज मतलब फॉर्चुनेटली हमारे साथ में एडीजी सीआईडी सर भी रहे और डीसी साहब, उसके साथ में हमने एक एक्सपर्ट को बुलाया डॉक्टर जयंतो दास, जो कि मेंटल हेल्थ के बारे में बच्चों को अवेयर किया और प्रिंसिपल और कॉलेज के इस बच्चों के मध्य एक अवेयरनेस फैलाया गया है कि जो भी आपकी बात है उसके बारे में आप बातचीत कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में आप बात कीजिए और किसी भी स्थिति में अपने आप को डिमोरलाइज फील नहीं करना है। जो भी आपकी समस्या आप बताइए, हर कोई यहाँ पे आपकी समस्या का समाधान करने के लिए उपस्थित है, चाहे वो प्रशासन से रिलेटेड समस्या हो या आपकी फैमिली का समस्या हो, हर स्तर पर आपका सब कोई सपोर्ट करने वाला है। इसलिए कभी भी अगर नकारात्मक विचार आपके अंदर आते हैं तो आपको उनको त्याग कर आपको पॉजिटिव थिंकिंग करना है और लोगों के साथ बात करना है। जस्ट टॉक करने से भी आपका बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और इसी अवेयरनेस के लिए अगर उनको किसी भी तरीके का खराब लगता है, नकारात्मक सोच आता है, तो डिप्रेशन भी एक बीमारी है, उसके बारे में हमें बातचीत करना है। जिस तरीके से हमारे शरीर में दूसरा बीमारी होता है उसका इलाज होता है, उसी तरीके से डिप्रेशन का भी इलाज है। अगर उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनमें नकारात्मक चीज़ें आ रही हैं, इरिटेशन कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है, किसी भी तरीके की समस्या है, तो उनको बातचीत करना चाहिए, उनको मेडिकल कंसल्टेशन लेना चाहिए और जो भी इश्यूज़ हैं उन पर डिस्कस करें, बात करें। यही आज की हमारे इस मीटिंग का उद्देश्य है कि हम बच्चों को अवेयर कर सकें ताकि वो अपने आप को खुल सकें और अपनी बातचीत को कह सकें और किसी भी तरीके का ऐसा नकारात्मक कदम जो कि सुसाइड या किसी भी अन्य फॉर्म में ना उठाएं। गुरेश्वरत मानसिक विकारग्रस्त रोगर सन्दर्भत सजागता सभा। तामुलपुर जिलार गुरेश्वर आरक्षी थानार उद्योगत और गुरेश्वर महाविद्यालयर सहयोगत আজি मानसिक विकारग्रस्त रोगक केनेदरे बाधा দিব পাৰি এই সন্দৰ্ভত এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। At that time, Goreshwar was part of Kamrup rural. There is tremendous change. The infrastructure, the roads, the bridges, the culverts, the college itself, the size, the buildings. আমার গাত ব্লাড আছে, আমার গাত হাড় আছে, আমার গাত মাংস পেশী আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ গঠন আমাৰ আছে। কিন্তু তাৰ মাজত আকৌ এটা বিশেষণ মানুহক দিলে, কি দিলে? জীৱ শ্ৰেষ্ঠ মানুহ। অৰ্থাৎ যদিও আমি প্ৰথমে জীৱ, তাৰপিছত আমি সমাজপ্ৰিয় জীৱ, তাৰপিছত আমি শ্ৰেষ্ঠ জীৱ। যিমান আছে তাৰপিছত আমি শ্ৰেষ্ঠ। শ্ৰেষ্ঠ কিহৰ কাৰণে? আমি গছ কাটো, যে বেমাৰ নহ'লেই স্বাস্থ্য ভাল, আমি ভাবো শকত শকত হ'লেই স্বাস্থ্য ভাল, ক্ষীণ মানুহৰ স্বাস্থ্য বেয়া। আচলতে সেইটো কথা নহয়। মোৰ আচলতে স্বাস্থ্য বেয়া যদিও ঠিকে কৈছা, দেখিবলৈ একেবাৰে বেয়া নহয়, ধুনীয়া মানুহে, নহয় জানো? উঠি অহা বহুত জেনেৰেশ্যনৰ মাজত আত্মহননৰ বহুতকেইটা কথা ইতিমধ্যে ঘটনা আমাৰ চকুত দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। তাত আমি শংকিত হৈছোঁ, কাৰণ প্ৰথমত যুৱ মানসিকতাক লৈ পেলাই অকল আমি নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বই এতিয়া এক নতুন ধৰণে চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বহুতকেইটা উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আত্মহননৰ মাধ্যমেৰে ভৱিষ্যত তেওঁলোকৰ অন্ধকাৰলৈ পৰিয়ালটোক লৈ গৈছে। কেনেকৈ দূৰ কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত আমি সজাগতা সৃষ্টিৰ কাৰণে গুৰেশ্বৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ পৰা আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আনি গুৰেশ্বৰ কলেজৰ প্ৰাংগণত আমি এক দিনটোজোৰা কাৰ্যসূচী আমি লৈছিলোঁ, য'ত বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞান ডক্টৰ জয়ন্ত দাসে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু আমি বিভিন্ন বক্তাক মাতিছিলোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে ইণ্টাৰেক্টিভ ছেশ্যন এটা কৰা হৈছিল আৰু আমি আশাবাদী এই ইণ্টাৰেক্টিভ ছেশ্যনটোৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব আৰু যি এইটো সমাজৰ অভিশাপ আত্মহনন আদি বা যিটো বিষাদগ্ৰস্ত আহি দূৰ কৰিবলৈ আমি সমৰ্থবান হ'ম আৰু ভৱিষ্যতে এনেকুৱা কাৰ্যসূচী আমি বিভিন্ন অঞ্চলত আমি লৈ থাকিম।